Assalamu alaikum, salamатсыздар. Бүгін жұма күн. Исхақ Болотхан айыл аймағындағы базардабыз. Өткенде кәршке сәуіз пияз деп жазып қойсам, өлі комментарий жазыпсыздар. Кімдер бір түсінген түшінді аны, не үшін жазылған, түшінбегендер бізді аябай сындады. Наша қысқа жарнамадан кейін сіздерге видеоны улантабыз азыр. Уландар бізге қатталып, лайктан басып, қолдап қойыңыздар. Мына базар. Vay bu, нәмінше бүгін көп адамlar келді базарға. Өзбекше сөйлесе жиніңіздер келеді. Бирок Орусияға барып алып, орысшаны сөйлесе ұншықпайсыздар. Өзбекстан жақын ғой мен сізге туралы. Олар да қырғызша сөйлейді дегенде. Қысқа жарнамамыздан кейін видеоны улантабыз. Қадамжай шаарынын, Қадамжай районунун тургундары Қадамжай шаарындагы эң биринчи соонун ордо ресторанынын ичинде отурабыз. Ушул алдымда турган ушундай соонун тамактары, сеттер, сушилер, ошондой эле өзүнүн улуттук тамактар баары өтө даамдуу. Ушул жерге чакырабыз. Ошондой эле бизде мындай менюсу QR код менен. Буга таң калбаңыздар. Мындай борборубузда анан Ош шаарында, Кадамжай шаарына биринчи жолу келди. Көнүп кетесиздер. Барыңыздар ушул жерге чакырабыз. Туғандар, мына мантеле қачар өсен қартатқанда бетіңері көсер қартқыла түшкілен малтасына ол келер үшін еш чекен емес. Қалаған десеңер оғыла, мандай десеңер қарта өрет бұл. Естілмесі жоқ. Мына менен майттен етелам, пастан үшін бір килемтін менен. Әйшін башқан болыр. Сол айтқаныңдар тартып береді. Ең көшін, ең жақсы жері машы қалмеген базарда болады. Етағаны жүрегі келіңіздердің, қаты өрбеңіздердің. Келгілі, қаты оғыла. Кел машеттен көшті оғыла. Қала кел болсын. Болды. Адамдар бетінен қойсын, бетті атпасын. Эже, тұқымдар қаншадан? Эже, чоңыне, қаншадан упаковкасы? 150 сом екен. Bir danası qancha bo'lib qoladi shunda? Bir danası qancha bo'lib qoladi? 11 so'm, ha? Bizde Batken'in diyalektida tuqum deydi. Anan qiyin bo'laverasizlar, anan jumurtqa deb. Sizlar Manastın jumurtqalarыбыз deb сөйлөбөйсүздөр го, чынбы? Демек, tuqum деген сөз дагы бар мына. Manastın tuqumдары деп сөйлөйсүздөр. Ошондуктан сындаганда аз айтыңыздар мына. 150 экен мынау, эмес. Bir пачка дагысы. Мынакей болбосо майлар мына. Мынакей базар. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Базарды баштадыңыздарбы? Мен таппа, мен таппа. Мынакей. Онда базара кебешке тура келет, Батырака. Мени татпа дегенди таштаңыздар, коюңуздар эми. Жүрүңүздөр, бул жерде менин өтө күчтүү бир блогер бир демен бар. Иним бар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Түртпөңү, канча бул? 4 кило. 100 сомго? Анаке болсо перчаткамен 4 кило, пашин дегенде эле кылып койду. Каршке килограмм. 100 сомго 2 килограмм, калганы бардыгы 100 сомго 4 килограммдан. Ошондо 25 сомдон болуп калат экен мына. Свежий немелер, түрттөр. Orada restoranda reklama. Uşaqlardan reklama qilamiz. Orada restoran Qadamjayda. Кылдык. Uşaqlarni ko'ryapsizmi? Очокторунубу? Нар жагыда экен. Нар жагыда экен го? Advaldagi orada restoran ochdik. Siz жасадыңызбы? Advalı shidagi tandıra men jasadim. Али, устачылган кунарыңыз барбы? Мен сизди кырт бекерчи базарда эле отурат деп ойлопмун. Балли, базарыңыз берсин. Базарыңыз берсин. Ста. Жүрүңүздөр. Эгер Кадамжай району Орозбеков айыл аймагы, Кызылбулак айылы үйүңүздөргө бастапка кылыш керек болсо, дейин десем какта каптыр. Жок го бул жерде тура берчү эле. Мен жана видеодо силерге
Өтө популярдуу болгон баланы көргөзөйүн дедим эле. Жок, кайсы жагага туруп алган. Же өтүп кеттим бекен, а? Нурмат, какта жүрөсүң, а, Нурмат? Нурмат деген жигит. Instagram аккаунтуну макул унутуп калбасам монтажда. Астыга мында кылып отметка кылып коём, мында кылыпчы. Мында сүйлөп туруп. Салам алейкум. Нурмат, кана Нурмат? Чыкпадыбы? Ушул жерде тура берчү эле го. Хайдаркан. Салам алейкум. Кана эме деген картошка ба? Нурмат мактаган, а? Желе деген картошка. Адашып кетип алма деп чиштеп алат дешет го. Канчадан болот булар? 40 сомдон болот. 40 сомдон, а? Ал өзүн сүйлөтөбүз. Кайерде турат? Өзү жокпу? Нурмат, кана Нурмат? Ноуа? Өзү кана өзү? Мына бул жакка көтөрүлүп тур бара. О! Анакей. Инстаграмында жазып койгон мына. Мына шу Инстаграмга кирсеңиздер, ушул үнүмдүн эмесин көрөсүздөр. Нурмат TX деген. Өтө сонун баягындай рекламаны берип, мактап, өтө күчтүү кылып тартат видеону. Достор, мына кеп калдык мына. Ассаламу алейкум деп мына жигитти таандыңыздарбы? Картошка менен сабизди, пиязды баарын жүгүртүп берген ушул Нурмат иним болот. Төмөндө аккаунтуну белгилеп койдум. Катталыңыздар. Ошондой эле. Кандай Келсем жоксуң го. Чиркин. Сабиз пияздар өздөрү катталып. Билек басса сүйлөп кет. Биз жалаң кадрлын алабыз. Адам жайлыктарда адам акча бир экен. Только качество иштейт экенчи. Только сапаттуусун алып келдик деген. Только мындай. Эмне сүрдөсүгө сүрдөбөш мандыраш болуп менен күчтүү. Жок мындай да. Суммасы аз болсо дагы, мындай тоотөрбөдү. Ошон үчүн картошка жылтылдап турат. Жылтылдап башкасына секирак экен. Көрсөтүп кетейин. Макек. О, мынтип жазып да коюп турма. Көрдүңүздөрбү? Ушул жигит Кадамжай району полный доставка кылат. Келе бересиздер. Звонок кыла бериңиздер. Азамат жигит. Ама баягы рекламаң өлтүрүп койду, Тарап кетти группалардан. Алмаларга өтөйлү эми мына алмаларга. Эже мына алмаңыз канчадан? 50 сом. Окунанын алмалары келди мынакей мына. Чиз, коюңуз окунанын алмасы мына эже. Калашпаң окунаныкы. Эже турусын айттың, Орозбек апайга карайсыз, чынбы? Көтөрбө айлап мөтө. Сен менен келер канчадан? 50 сом. Жок эле. Кайтып койбодуңуз иш. Ассаламу алейкум. Бу нактар канчадан жаңгактай болгон? Рахмат, мына эжекебиз мына берип атат. Каяктан келди булар эже? Ана өзүбүздөн экен. Кышта нак жеңиздер мага окшоп мына. Бисмиллахиррахманиррахим. Ширин экен. Канча дедиңиз? 50 сомдон экен. Рахмат, чоңуна. Мен реклама кылдым. Булар канчадан? Чынык окунанын алмалары 50 сомдон. Турмай бизге караштуубу? Мына алма базар. Мынакей. Муну караңыздар. Окунан алмалары келген мына. Нактары келген, алмуруттары келген. Ой, бой. Өтө көп. Сиздерге жакшы алмадан табайынчы. Мана кашып туруңуз мына. Чоң ата келдиңизби? Ассаламу алейкум чоң ата келдиңизби? Жакшыбысыз? Ассаламу алейкум. Ол кайта мен айдай бербе. Алманы. Кайта мен айдай. Алманы зорун алып келет чоң атам. Мына сизге караштыбы? Канчадан экен ушул? 80 сомдон экен мына караңыздар. Тонук алмалар. 80 сом экен мына. Сон. Мынакей
so'm. Okey. Qandaysan? Bolutog' bozor? Sotib tugatib beribsiz-ku? Ha? Yo'q, Miray, rahmat, hozir qaytishda. Zo'rda cho'matam, qarangizlar, olma jebeysingmi deb buna. O'tib berishgan odamda. Tushasizlarmi? Olmadan olingizlar cho'matamdan. Okey. Hadi kechirasizlar, o'tib ketayin. Assalomu alaykum. Mana shu odam assalomu alaykum. Qandaysizlar Ularbek do'stim, ishlaring yaxshimi? Endi kelatatdim oldinglarga. Guruchning eng qorozini, yaxshisini mana shu Ularbek do'stim. Ya qarab qo'y Ularbek. Qo'limda ko'tarib tur. O, mana. Mana kishi bo'ydagi bor. Guruchlardan jigiradi. Guruchlar qanday bo'ldi do'stim? Bak kuchli guruchingdan olib keldingmi? Mana jemdari qanchadan? Bu molga jema. Mana bit diqandar. Mana kishilar bilan. Guruch bozor. Assalomu alaykum. O, salomnoy deb qo'ysam, assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshi o'zingiz? Yaxshi. Keldim-ku mana. Guruchdan suylan qana bak qimmat guruchingiz eng kuchli boyag'i. Mau? Qancha yil saqtaldi? 2 yil. Qanchadan bo'ldi? 3 yilga ketdi. Qanchasi? Aqchasi 300 so'm. Shunday qilib turibchi, qarmat. 300 so'm, ha? Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik salomatlar, omonmi? Tuzimisiz? Uydagilar yaxshimi? Charchamasdan, muzlamasdan. Xudoga shukr, yaxshi. İşte o'tasizmi? Siz qaysi joqdan bo'ladilaringiz? Shu jera. Po'latxon. O'zgarildi. Ha, yaxshi. Ishlar bo'lutami? Assalomu alaykum. Qana? Yo'l marg'ibetdami? Mayli, o'tamiz hozir. Chingiz aka, shu kishiga kelaverasizlar mana. Bu kishi guruchlarni sotadi. Yaxshi aka o'zingizda bo'ltami? 300 qancha dedingiz? 300 so'm. 300 so'm buni aka mana. 300 so'm bu. Shu bozor. Aka. Chenishli guruch. Legiz jelbirab 30 sotikdan 2 yer sotilayotgan. Dokumentlari bit bordir joyinda. Qadamjoy rayoni Aqturpaq aylanmag'i Jashtilek aylining arkani bilasizlar, arkadan biraz ele yurganda 5 minut ichib ketdi. Tep-tegiz yerimni qarangizlar, suvning boshi o'shol uydan boshtalib, bu jog'i bo'lsa, yaqinlab ketgan o'shol og'il bitgan yer, mana qirin ko'rdingizlar, qirinda bitgan yer. O'sha yerda bo'lsa, mana qarangizlar. Gilas bak, granitda bo'lsa, hozir ko'rsatayin. Mana shu gilasning qiri o'shol beton bitgan yerdan. Mana beton duval bitgan yerdan o'shanda mana gilaslar ketayotganda ekadan neki bo'lib olsach, bu jog'idagi o'zuncha sotiladi. 3 million so'm bahsi kemi bor. Bu jog'ida dag'i mana beton duval quyilgan dag'in. O, nar joqda o'shol terekterdan boshtaladi. Mana tep-tegiz yer mana terekterdan 3 million so'm kemi bor. Tomondagi nomerlarga chalib olib qo'yingizlar. Yer izdeganlar mana so'ning jardamida. Qizil kitobi bor, dokumentlar bit bor, joyida talash tatishda emas. Ne alaslar uy solib yashayverasizlar, mana beton qo'yib qo'yibdir. Chalingizlar.